Biasa, pagi-pagi anggur merah. Tah, enak. Aing tumben yang geus teu markir deui. Tah, enak markir lah. La ngojek. La ngojek. Wih, ajak era. Ajak markir tuh nya. La. Nah, Man silah aing ke pangkalan yo. nah, pangkalan. Oh, kunaon emang kunaon? Parkir bayi mang, geus kebeli teu markir. Mau aing emang ngojek balen ngojek. Ih, mang oke lah. Urang markir bae hayu. Parkir duitna leutik. Ih, sarua ngojeknya. Gede nya mah. Rutik. Sekali jelema 10.000. Coba lu 1.000 jelema. Gede kan duitna? Ih, 1.000 jelema. Emang saya bakal menang 1.000 jelema. Menang bae, teu nyaho rezeki mah. Emang sieun ngatur. Geus ayo markir bae lah. Ya ada dongan. Bung. Siapa yang parkir sorangan? Emang udah ke pangkalan. Lo sih sorangan, ngajak sake. Emang sembung lah. Solid jasa sia. Best friend, tidak setia. Bodo amat. Wih, saya jual motor nih. Untung aja ya dari gender po ya. Ngan kemana hese. Wah, kalau tuh. Kesengaja jangan diparkir. Bagus belanja. Ini. Bung itu kan ini nek. Ya, untuk parkir kan emang bisa. Ini segala. Ini tuh, enak-enak mandiri. Nah. Os. Baju-baju baru. Bruh. Soko sahaya ngaharinan. Dupak megan, baik. Asia karena neta malagrang di dinya. Sia kareng jada. Naon? Eta konan kikituan di tembok. Konan kikituan. Naon? Jadang budegna opertengnya aing dek ngomongnya rese. Sia tadi kernaon di dia. Sia kenaon kikituan kenaon. Oh, tadi aing ngabuyo, dule sang jasa di dieu. Setan emang setannya bedak. Heeh. Eta lah bu, eta kok aing ditendang, kok aing baca suku sabawa. Goblok. Oh, hayo tuh aing ngajakan ngopi mah. Kebeneran aing can ngopi ya, yuk. Islah, bawa bela. Atuh, aja. Anjing tambahan ulin. Ya tenang rokok mah di aya di aing. Dah. Rokok. Ya. Eta tadi aing ngerokok kopina. Sabodo amat. Itu nyana parkir sorangan doang itu. Waduh. Bener pas didinya ngopina, bener. Kurang sagor ayo. Woi. Hanselo. Siap parkir sorangan doang. Ya, saya ngajak-ngajak. Kunaon? Wah. Oh, nyal teman-temannya kunaon. Ada macam-macam sih. Tilan aing di dieu. Naon? Kopina biak punyana. Dia sorangan doang, aing tiluan. Sak, aing mah berani bae masuk. Kopi mana kopi? Weh, si budang. Siap ulah macam-macam aing teh. Ditindas ku aing sia. Karena sia ang sorangan doang di dia parkir tengah jalan. Si balik. Ini buk aing geus. Ah, balikan deh gantian kopi tah. Balik ke sia. Entok. Lah, konyol. Gas. Bareh langsung lah. Ayo guys, jadi. Terus. Wah, guys lah. Di saya aja. Hoi, pan ulah kebal ngali kopina. Ajar balik kopi ko nya nama. Salah. Bingung ya saja. Daik bae di titah ho meuli kopi ho. Siap. Gablok. Itu lupa galau. Padahal warung deket tuh. Ih, goblok nyala ho. Bukan orang yang tadi kenyana. Melon cerita. Nyana parah jatuh beli kopi hiji ke ho. Baik capek pan hiji mah. Oh, goblok. Iya, goblok. Pas sudah lah, pusing dibangun orang ngajakan parkir. Mayu, sekarang sembung parkir. Emang gara-gara eta doang dia cal jeung ulur. Bangsat doang. Yang buka batur preman. Poho aing.
baik. Oh, telepon. Si Irfan. Oh, Loh, ayo Pan. aing perlu bantuan nih, Man. Bantuan naon, Pan? Ayo, Be. Saya di mana, Bang? Ya, yang di jalan. Emang saya di mana? Iya, diambil. Anu kiri orang nongkrong. Oh, jadinya. Oh, tangguan. Anggarnya ya. Oh, yang tangguan. Ah, guys. Berjasa ditrikin datang lah. Hei, Guys, pulang aja. Hei, Ma, kamu datang. Assalamualaikum, lah. Sopan sih ya. hehe, saya minta kadil ke. Ayo naon. Iya, kan emang datang mah. Ayo naon. Iya, orang perlu bantuan. Bantuan naon. Iya, orang tadi di etan kan bukanku calon jeung si rombongan pastol. Ah, lu bener, Pan. Oh, saya harus bantuan aing. Siap baeng mah. Di mana emangnya Nana? Itu di parkiran. Iya, anjir parkir gebugan. Wah, geus teu beres eta mah, Pan. Geus wani ngagebugan sia mah. Oh, ayo, ini samperkan. Ayo, Ayo, ini ke tapelannya. tenang, kau yang diacak-acak. Ayolah. Aduh. Woi, Main. terus di dari yuk. Ayo. Kerak hiji doang tadi motor. Kerak datang. Oh, Irfan tah beli kopi. Mana ya, Pan? Iya ya naon sih? Tadi ini gebugan tuh ke rombongan pastol. Pesaing sorangan. Oh, maafkan atunya, maafkan. Geus kebales iya. Tapi bisa gitu. Sana mumpung tampol. Jadi beban aing heula. Iya tuh, embung aing mung ditampung. Yang geus jadi beban aing sia. Oh, yang ke satu aing jadi bebenan sia. Saudara. Kebiasa. Usahanya nama mau awak badak gitu. Oh, sia nyari jasa tampolana. Pan tuh mau kopi sih, Irfan. Kopi. Sia ada sistemnya. Ciping meng kerising Malaysia kau yang diajar ya. Nah, gua pernah yang dititah beli kopi kurang, malah mau awak gede ta. Wah, pantau apa ya kau ini lah. Yes lah. Ayo mah, pamarkin. Orang kadek baik. Yuk. Esya, lu jangan. Sangkut. Ah. Oh ya, Pan. Hah? Pan, gua cabut dulu ya. Oke. Ada urusan dulu. Oke, siap. Udah lu tenang aja. Kalau ada apa-apa bilang lagi ya, oke? Ya. Boga bae ta Irwan batur kos gitu. Oh, tah beli kopi hidung ge. Ada. Kopi itu malu. Salto koi. Ya. Jajar dua tak. Eta bener. Tah beli segelas ge hese jasa. Udah anak. Siap. Nah, ayo berarti ya. Mantap pecitan tuh. Sana. Wih. Ada ayahnya dede. Pastol. Nah. Ya biasa pecitan. Ayo siap dan tampol deh. Aduh. Hei, mana kopi? Pan sajengnya na. Naon sih sia? Jalan jasa doang. Bae deui. Tengenahan aing ke geng pascol. Heeh, tah beli kopi hiji hidung. Gas. Gas. Ayo. Ya ada. Woi, 2 kopina. Kita ngurutan doang kadege. Sial jasa emang siang tanya nah. Cuma digebugan tadi. Itunya beli kopi kan? Kopi di. Tampol aku ini. Apa aja hiji ge teu naon. Ya ada. Ini cina pasti ya. Pugu perep. Bener. Udah deh, teu isinin kawan. Untuk malas seri. Teu isinin kawan di. Badan. Malas serian deui. Mangkal di dieu rame oge aing. Juga aing lamun diajak parkir ku Irfan. Mal meunang aing sakieu, ieu mah tadi geus narik para jelema, sajelema tah. Bisa 10 jelema, 100.000. Aing nun parkir, mal meunang sakieu mal meunang. Aya bae teh Irfan ngajak parkir. Zaman kiwari parkir paling gope meren ge. 2.000 goceng paling gede.
Kebal boga duit dan kieu sama ngojek. Udah getar lagi aja nih. Apa sih nelfon? Oh, bos. Oh, bos. Tugas di Jakarta. Oh, ya. Ya udah ya. Saya berangkat nih. Saya juga mau sekalian cari ojek dulu. Oke, ya. Ya udah. Sudah senang be, nang duit ke 100.000 mah. Mang. Nah, Ojek, Mang. dibayar. Kunaon sih, Mang? Ayo, ke ojek ya, ke Jakarta. Serma mah tuh. Benar. Bener. Eta buk nyundul golali gitu sih bareureum. Ngomong naon sih sia? Geus hayu, ojek. Hayu geus segera naik. Atuh geus hayu di dinya nu naik mah. Oh. Urang mah tukang. Oh. Ulah dihirupkeun. Udah dirup. Mengirit bengsina, itu kudu eta tuh kudu meuli bensin, mah tuh Ayo. Tenang yang urang mah nyaho datang. Mang turunan, Mang, yuk. Tenang. Ulah direm, emang ada Bang. beri andre motor lagi. Aing baik kalanya aing ngesing ya. Wah, itu. Tangguhan bener. Mending susulan gak itu. Bodo amat. Ngisang sih ulah poho. Saya telok ngisang pan mun ngising. Ayahnya nama benar. Ada. Aji karera mau preman tadi. Nah itu nyana. Wah. Bodoh aing ngising kali lah. Bayar. Pan saya minta bayar. Tanya aing sia. Nyaho sia jelema serem. Pan saya bakal ada ke aing. Ampun. Saya gara-gara itu sia. Udah balik. Tanya aing kurang gua ambil. Ya dah. Di awal kayak curiga. Bukna gue lagian masuk galak. Bener baik. Aing tadi bayar. Nggak jauh aing balik. Neng, calo kebelamat sih ngisingna. Bagus beli rokok setelah mah. Calo ngisingna kebal jasa, ngising batu bener. Cukup lah 2 ge rokok. Sumpah kuing. Oh iya nah lempangna pakai suku tadi. Calo. Budek sih siapa? Kira-kira calo kebal malnya? Tadi yang ngomong gitu. Budak si anu budak ngomong kain budak jadah. Tuh, siapa nyambung nama lah kemana buah. Pusing aing. Jadi emosi aing. Aing nu emosi. Ya, tuh ngobrol jeung tiang lah. Lega aing yang geus diisingkeun mah koing. Ulah menang loba Pandorina, menang bubuk aing. Mang. Ngondoi lah. Tadi ngantarkeun preman ka mana, Mang? Ke terminal tuh. Preman sial. Teu mayar aing malah dikebung banget aing. Ai, karunya ada siapa karunya jasa eta mah. Tapi eta nya ka terminal nik naon cenah? Ya atuh. Ya tadi cenah dek naik bis ngomong nama. Tapi preman sial, galak. Tapi mun misalkan ke terminal naik bis mah kosna nya ka jauh. Atuh meureun balik ka lemburna ka mana buat teh nya aing lembur di mana buat. Lah, yang guys, nuhunnya informasinya nya. Gitu doang. Jelas lah sia lo lah. Ayo bae. Bodo amat lah. Ka mana ke sia? Aing udah kojek deui lah. Aing can puas can mana loba mah. Wait. Boga informasi bagus. No. Ya. Tadi aing ketemu aja karera ha. Kopi mah kopi. Iya. Cicing. Jadi tadi iya, aing ketemu aja karera. Aing nyana iya. Nah, jeung preman nganterkeun preman cenah cek nyana tadi. Preman nong hajar orang. Ke mana? Tadi cek nyana ke terminal naik bis. Naik bis cenah. Naik bis. Wah, bener-bener tak Irfan. Kopinya dicokot ke sia. Kopi deui. Aing mah. Di tadi aing lo kesel jasa 2 andong ya mana. Aduh uyuhan nih. Siap kesel jasa. Jawaban ke situ. Meni giung aing. Sial jasa. Di tadi aing ngopi ge aing. Kopi deui. Aing boga ide.
Nah. Ejang be. Oke, jadi Hah? soal Irfan lain. Atuh, pan orang keur ngobrolkeun Irfan. Iya, di ngomongin. Tadi sih kieu nya. Heuh eta mesen hiji ge sejasa. Pan, haus ya. Iya, haus. Masa tuh, ayo angkar montoran. Apa, Col? Ayo. Komeng. Oi, Nanti. woi, mau apa, Col? Nah. Ya, beben aing haus. Belikan es. Oh, tadi kayak mesen hiji. Ciri-ciri. Kadang-kadang kali. Dia mana dia? Ya tenang, aing mah aya. Ridwan. Siapa? Ya belikan es. Lo aing nganter lo. Ayo atuh jadi. Es naon? Hah? Es naon? Es tiis. Tiis, ha. Dua. Hah? Dua aja aing jeung Ah. aing. Oke, siap. Ayo, Tunggunya. Tangannya. Oke, itu bere duitna aing nu meuli lah. Tadi ya. Pan. Udah dulu. Woi, Pan. Nuhunnya duitannya. Woi, kita woi.